Panichayay, haku ilasunchi kuluchakama. Ari, kay sábado, iskaychunka tawayo hinaspa domingo, iskaychunka pichhayo mayo killapi. Hakuchi, iskaychunka kimsawatan kashanray kuraymi. Centro Poblado Agroecológico Kuluchakama. Hamuy, hinaspa chakrusun, tukuy ruayninchikta, kay sumaq chawpi. Kanja, achkaruna kasaraku, punta karta itanchikpa wasin ñawpa llaqtapi. Tukuyrichaq mikuykunata tiantiasun, Kuluchakapi sumaq warmikunata rurashanta. Watanta illachispa ruyru hatikachaypas kanjata huk turupa. Hinaspa chaynallata, yumpay suyasqanchik. Chaqmay linka atipanakuy, yachaq kallpasapakuna atipanakunqa. Allin mikusqa hina, hinaspa yanantin allin llaqta runa hina. Yachankim wawqipani mususipas, yataykichik hamukuychik Kuluchakapi raymiman. Hatun takiqkunapas kanja, tukuyrikchaq takiwa. Ama hunqaychu, kay sábado iskaychunka tawayo hinaspa domingo iskaychunka pichhayo mayo killapi. Yapanchik illasun Centro Poblado Kuluchaka llaqtaman wanta suyuki. Hayachisunki tayta alcalde, barayuqkuna, kamachikuqkuna, aprore institución payana pakuyninwan. ¡Baila que baila! ¡Unos conquistadores de la jarana! Hermanos y hermanas, suban el volumen de la radio porque empieza su programa favorito. Hapak Ruru, la voz y el latido de los Andes. Les habla un día más su gran amigo y compañero, el pequeño gran Quilinchu de los Andes. Masua mayuya majeya matala kanchipa aujan kichkan okilayguna pallayguna kaqay graunchik ñariki rimari ninchik nisqan programa lanchikwan a través de redes sociales, plataformas digitales, chaynayataq riki a través de la frecuencia 89.7 y 100.5 FM nisqantakama riki wawqillaykuna panichallaykuna. Kunchiñariki kay hatun raymita riki hatun raymi apakunqa oninchik aniversario de creación política nisqan Mistirimaypi kay sábado domingo kay hamuk sábado domingo llataña kay Kuluchaka llaqtapi chay kachkanqa riki chay chaqma minkay imam chay chakitaklawan wanas ninchikta ñuqanchik waqlawkunapiqa chaywan atipanakunqaku riki harinota wankawlikamanta rispanku incluso ganamusqaku premiokunata kunanpas maylawkunamanta yamunqaku ayllu pura riki paris paloma riki chakrata yapuykullanqaku chakitaklawan chaynata riki torupas kanqa chaynata riki ruyru hatikachaypis kanqataqa pelota puklla ninchik o fútbol ninchik riqa por categorías chaypis kachkanqa toropaq riki wawqillan toropaq marrimari kay programa llanchikpi ñariki hapaq ruru programanchikpas chay karamunña wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa riki kay plataformas digitales, redes sociales nisqanpi riki kachkankunan punchaw programanchik wawqillaykuna está interesante los temas chaynaqa yaykuspaykichik ya uyarillaychik marrimari wawqillaykuna pallaykuna marrimari. Kay senami nisqantaq wawqillaykuna pallaykuna kunan punchawkunapaq kunanmanta pajarinkaman mal pajarinman minchakaman mana kunanman pajarinkaman incluso minchakaman nisqa bueno kunanmanta qallaykuchkaniki kay sasachakuy imataq chay wawqillaykuna pallaykuna niwachkanchik riki awan nisyu imaninkum kayta climático piñakuynin ninko ima sotitan choramuchkankus mamalla imama redes sociales tarinki uksutikunataña fenómenos raros ninkuña kunanqa imaña chayqa manaña niñuñachu ni niñañachu chay famoso cambio climático rigaw
tensi kay muy payamos kanchik ay kay ancha para di ko awhile kon palegona wakir sonata mana di uchamanchi no wakir sonagonata ingo chaychik tumpa puyu rike chiri ari chiri yayku chaykamuña wawqillaykuna pandillaykuna ancha chiri ña yaykuykamuña rike llaqtanchikunaman rike awqa kaypipish llajallakunan kay rimamuspa ukatachkani ña rike chirichapi porque kay ña chiri yaykuykamuña ñami que invierno nisqan ña rike wawqillaykuna paykuna mayo killa junio killapiqa ya kachkanqariki inti raymi invierno solsticio de invierno chihapcha invierno punchaw riki wawqillaykuna pallaykuna aschallaña punchaw riki el día más corto, noche más larga, ningún chuta largo ganga punchando por tu chalaña, riga chay corta camuchcaña, apura chalaña, riki punchaguna y la culiachcan, no tenga que kay para con pas ejecutamos canchi chay wawqillaykuna pallaykuna cuida con egichi porque kay pikachkan aviso meteorológico wawqillaykuna pallaykuna número 139 125 nisqan riki chay piniwachkanchi kay lunes manta kay más o menos 1 de la tarde martes punchawkama iskay punchaw riki o 24 horas ninkutaj kay fenómenos raros nisqan riki muy payallawasunchik wawqillaykuna pallaykuna afectanqa riki kay piniwachkanchik a ver imagnatata afectanqa costa lao tapas yunka lao tapas kay Andes lao tapas niwachkanchik riki kaypi kachka riki aviso corto plazo lluvias intensas niwachkanchik kay yunka lautas ancha parakuna riki chaykullanqa wakiq lautaj llampuchalla wakiq lautaj tumpa 18 wakiq lautaj nisio wawqillaykuna pallaykuna kay yunkapa riki principalmente selva alta o sea kay yunka urqukuna riki yunka bajo selva baja nisqa wakaqa riki way montiñam riki mana chaycho sino kay Andes lao jawarina chay desde kuchkan ancha ikunata riki wawqillaykuna pallaykuna para hikutaykullanqa chayñataq kay Andes lao paqñataq niwachkanchik lluvia ligera moderada nisparikawa moderada chaynalla mana nishu lukuparacho wawqillaykuna pallaykuna principalmente sierra norte centro la mana kay sur lao manja mana chaykuna kanqachu quizás puyu kanja urquniri kanja bueno chiri tuta punchañataq rupay chayrik wawqillaykuna pallaykuna pero nichkanta kay 3000 metros sobre el nivel del mar chay alto laukunamanga como ipuchamunqa ancha ipuchakunas lastata tiyachimunman chaykunamanta cuidakunanchik riki wawqillaykuna pallaykuna kunanpi imaynapitaq kay Andes laopi cuidakunanchik porque ñam cosechapi kachkanchik a veces rudusqaña abachakuna sarachakuna arkusqaña a veces wakiq chay punta caja kawsachakunata ña arkurunkichikña irapipas hapirunmanmi wawqillaykuna pallaykuna entonces chaykunallamantam hawan kanaykichik riki kay parakunamanta riki mana lliw ayakuchutaqa chayamunqachu sino kaypi kunanlla riki maylawkunata chayanqa costataraq tukuykusunchik costatapas wawqillaykuna pallaykuna paras riki para kunanqa paykuna inviernopi kachkanku mana intita rikunkuchu chirilla tuta punchaw paykunapaqa paralla natin puyulla chay intipas hawakunchu ipucha riki kachkan riki waklawamanqa desde Tumbes laukuna Lima laukuna y kay sur laukunapas wawqillaykuna pallaykuna entonces kachkan riki kaypi kay sistema meteorológico nisqan sumaq tupusqa incluso qillqachayaqkuna kachkan riki maylawkunatataq kay para hikutakuykunqa mana lliw ayakuchutachu mana chay lliwchatachu sino kaypi yachanaykichik riki Amazonaspi hikutakunqa más o menos Bagua y Bongaray Condorcanqui nisqanta kay ayakuchu lawtañataq mastaq hikutanqa kay para ipuchakuna Guanta Lamar porque niwachkanchik kay yunka lauta o yunka jawarinakunatas mas hikutakunqa nispami Cajamarca Jaén y San Ignacio Cusco calca la convención Cusco kay yunka riki wawqillaykuna pallaykuna ves entonces yunka lauta kay nataq kay Andes lauta mana chayñata niwachkanchik Cusco laupiq Paucartambo Quispicanchi Urubamba chaykunapa riki wayqupatanmi valle wawqillaykuna pallaykuna chay ñawinchasqanchik Huánuco Puerto Inca chaytas masta hikutaykunqa Juninta Chanchamayo Satipo Loretota Alto Amazonas Datem Marañón hina kikin Loretota Maynas Putuma llapan Loreto
wawqillaykuna pallaykuna parapa intuykusqan kaykullanga kay punchawuna que seguramente kunan tuta parachachkan ayqa Madre de Dios chaypiñataq Manu nisqallanta Pasco nisqanta Chapampa maylawlla Oxapampa mama tikrachkanchik sutintapas Oxapampa nisqanta kay Pascolawtaq Iukalayaytañataq Atalaye con Coronel Portillo más que nada kay paraja kachkan desde Cuscumanta hasta norte laukama kay Yunka Jawarina apachitakunata y kay Yunka alta ninkuriko o selva alta ninkuta chaylawkunata rikuwawqillaykun vale mientras kay ñuqanchik lawkunamanqa munaspa ipuchamunqa mana munaspaq manapas ipuchamuspapas alto urqulawkunata ipuchaspan lastachanqa bueno chaynarika mana seguruchu kay ñuqanchik lawkunamanqa pero manchachikuspan tumpata yanqapas yanqa ipumuchkanmanchika chaylla pasakunqari kay ñuqanchik lawmanqa wawqillaykuna pallaykuna kay Limamanta rimaptinchik Limataqa nichkanriki Lima riki ña chirinanpiña tarikuchkan chaymanta mana chirillachu aktaqa astawanqa riki nisyu nuyu rika manaña pachapas chakirikunqañachu wawqillaykuna pallaykuna wayrapuni riki nuyu ñuqanchikpa llantuchapi masachaykutikipas pachaykiqa chakichakuykunmi rika temprano masaykunki ya tarrilawpaqa riki rupaycha masaykutika chakirun ñam rika chay rakta pachakunallañam iskay punchaw hinapi o kimsa punchawpi chakin según rakta kasqanmi hina riki llashpakunaqa ratullam riki chakirun y esto acá kustalawpiqa mana wawqillaykuna pallaykuna chakirikunchu pachaqa chay puluchallata o camisa ni chayllata lavaronki natenqa hina nuyulla kakunqa nuyulla yaqa semanapi chakin mastaq chakichinku chay planchakunawanña wawqillay plancharunkuña mejor tumpa nuyuchataqa rikaw incluso junasaron wawqi jujararon almidonado ninku chaynaron rikaw entonces chaykunamanta cuidakunaykichik wakpi kachkanriki grado a ver qué grado va 15.9 grados chayna chay chirichami wawqillaykuna chiricha 15 grados qarikaw 17 19 man hanayman 18 chayman eso saqariki tibio rika wawqiya fresco kunan 15 manta uraymanqa tumpa chirichami kunan hayka grados pi kachkanchik kaypi mana a ver temperaturanta qhawaykunchikchu a ver punchakuna quizás tupusunpa rikaw chayna wawqillaykuna pallaykuna kachkan hawan llakanaykichik chayñataq riki chaynallataq hayninpa sabadota musyarankichikchu imaynay ñuqaqa musyaranim justo miskita punchachkarqani atinmi más o menos 3 de la mañanachu kanman sueño hinipi kuyuchkasqa riki por nin riki takanakuspa rikaw chay takanakuchkan pustichus takanakuchkan wasichus tusuchkan nispa rikaw uyarayani sueñoypi rikchapakuruni uyarayani atinqa allinta rikchapachakuykuptiqa kamapis kuyuytaña qallaykun nishuta kuyuptinñachiki pawasaq a ver nishutachu kuyunqa imaynaya nishuta kuyuptinñachiki rikchachisaq vecinukunatapas nispaña atinqa tumpallata taspichaykullawanchik riki anchaypi wawqillaykuna pallaykuna kay uray lawta kay sur lawta nishuta taspirullasqa wawqillaykuna pallaykuna mana rikama sabawtaqa willakamunkuchu chayraq kunanraq riki kichakun llapi institucionkuna municipiokuna principalmente chayraq willanku chayraq corricachanku chaypis wawqillaykuna pallaykuna kachkan más de 80 familias damnificadas mamallay mama más de 80 familias damnificadas paykunapa mana kanchu wasin wawqillaykuna pallaykuna wasin riki wichikuykun pirqakuna claro kay nishuta pararamuptin perqakuna alayrichallaña kachkarqa riki wawqillaykuna pallaykuna hinaptin riki chay wichikuykun mana sumaq chakisqachu sino allpayasqa putmayasqa riki kachkarqa perqakuna principalmente chay simientasqa lawkuna rikaw chayñataq kimsa escuelatapas paqwaytas hukmayarachin raqraron wichiykarin rikaw y justamente escuelamanta rimaspaq kunan punchaw riki yaykuykunkuña riki vacaciones nisqami chayman tuparamun pero kutiykuspa yachanankupaq kanqachu escuelanku wawqillaykuna pallaykuna kimsa instituciones educativas chayñataq huk centro de salud pues kanchu maypi kay San Pedro nisqanpi wak uray lawpi wawqillaykuna pallaykuna wak lawta nishuta riki taspirullasqa imaylawkunata afectaron riki kay niwachkanchik riki distritos de Puquio, Llauta, Santa
Santa Lucía, Otaca, Chaviña y Sancos, Aglaugunata, rica, Huanca Sancos, Chay Kunata, rico, Aujilaguna, Palleguna, afectaros, Hariki, sábado, punchautas. Chay tu tariki a chigay pachato temprano ninchigricao chay hora tariki pasaroja magnitud 6 sukta llevado no sea más ta pasan mancarca 7 naten chay garik hasta anchi liu más taron gar ya puasikuna tarigao mana ñujanchik lawpiqa wasinchikuna antes sismikuchu ari alpachamanta rumichamanta pues ruankom antes sismikuta cruzanachispanco, adobichakunata cruzanachispanco, jeruchakunata chacaspanco, pero mana chayta yachanchik chorurayta rico aujillaguna pallayguna a veces takiaqllata perqaparon koriki natin mana antes mikuyo tuichikarin fácil rico aujillaguna pallayguna wasikunapas kay institucionkunapas rico aujillay panchalay entonces kaypin niwachkanchik rico familiakuna kachkan más de 80 damnificados. Más de 80 damnificados Cajaika, a ver, Josanguar, Minchorincón, a ver, Kimsa Chayabaña y Yupaicosonchik, más de 200 personas, o más de 200 personas, Sachacuy Picachcanco, Huaquexe, Yupinco, Jawampi, Pachachayuj, Lavado Pichalay, Pani, Chalaya, Kimsa escuela con napas, manani kote kunango pakangnya chawapam papinya chikar pachaygos pa estudian kako ben kunanga para con apskachkancho chirilla nyari ko ajuya con apalekona chayenta centro de salud totalmente inhabilitado niwachkanchi chaymi kaitaita Dionisio Huamán Hualpa alcalde distrito de San Pedro provincia Lucanas pairiki haya kamuchkan ajuya con apalekonan kama sábado manta sábado domingo lunes chayra Corricachán municipio claro pues sábado domingo manallamkas pachar huillacamuchcan pero manas pipas maipas asoy con racho chairaxi municipio kunan asoy con chay defensa civil nin jawak y chaira jawarichkan y mana yanapakuyta chayachincho kay gobierno regional no claro mana William tengo imana tambrerón garigao entonces seguramente ña Willaita chay hay para chimunkuina tenga pajarín gobierno regional kalpachichkan garik yanapakuyta rikao o mana pajarim kaspaps alemanta quizás carga kuspa apananku kamaj minche ima pajñapa rikao chay kamaj wawqinchikuna painchikuna achkallaña riki sachakuy picaronga kuyarja imantapas mana puñunanku pakaptinpas hawapampakunapas puñumarongako claro fasachanku kamachanku kachkancha tachjurjumus pariki pero siempre necesita apoyo pues principalmente carpa kunata rico aujigayguna pan y challaykuna chaysi nirjanchik siempre jawan kananchik kay pachakuyumanta incluso nimuanchik kay Perú kachkanchik kay anillo de fuego del Pacífico nishampo aujigayguna pulchaymi kachkan volcankunapas achkallaña rikao kayakuchupips achkawapi volcankuna kachkan pero puñuchakuchkan riki mana tuqyanchik kay sur lawkunamanpas mas qariki riqsisqa volcankunaq kachkan kay volcán Miste volcán Urbina nisqan chaymanta masta rimanchik ria husnikuchkansi vecinukunas ayqichkanku nispa qaynawatakuna ratumanta riki chay volcán Urbina riki husnirikuchkarqa rikao aqtukuchkarqa pero kay ñuqanchik lawmañataq volcankuna kachkan kay Vinchos ukupipas kachkan kay Sucuslawpipas kachkan volcankuna pero puñusqa rika total puñusqa rikuchkan wawqillakunpallaykunqa ñas Instituto Nacional de Defensa Civil paykuna riki rimapayanña kay gobierno regionalta ñas coordinaykunkuña ñaspa autoridades locales nisqankunawan ña coordinaykuchkankuña principalmente alcalde y presidente seguro de las comunidades chaynapi kay padrón tariki paykunapas ruaykamunan presidente comunal chay padrón listata riki pikunan chay afectado chaynapi chay yanapakuykuna chayananpaq y a través de gestión a través del llenado de las fichas sin pan ningucho chaykunata riki seguramente kunan punchao o pajaynaqchu juntachitapas tukuykunqaku imaynaya pero siempre chaykuna kanan riki apuraman kay gobierno regional pas chay yanapakuyta chay sachakuyniyu huawqi panchikunaman chayachinanpaq rikao chayllata riki ñachkanchik Centro de Operaciones Emergencia Nacional COEN es de nacional manta pone riki wawqillakunpallaykunqa incluso kayakuchupiqa regional yarikao COEN regional entonces chayllata Dirección Regional de Educación
paykunapas gestionachkanqa wawqillaykuna paykuna chay institución educativakuna sachakuypi karqa niskanchik chaykunata yanapaykunankupaq mana chayqa imaynataq maypitaq chaypitaq estudiaronqaku chay warmakuna wawqillaykuna panchallaykuna incluso niskanku riki Ministerio de Energía, Minas, ya Huillacamuchun, Cachcancho, Servicio, Electricidad, Nisparique, incluso chay postekunapas wichiykurusqas manas kasqachu fluido ancha wanchiki mana hayakamuyt atirqakuchu riki hasta chayta solucionananku kama riki wawqillaykuna pallaykuna chayraq kunan punchaw solucionaykunku chayraq kay willakuykunata yachachkanchik riki ay mismo chay carruchata hapichaykus kallpachanmanku kara riki pero kunanja yachasqanchik todo celular, todo teléfono, todo internet llallami luz cortakurin notenqa ya paqway riki karunchasqa rikurunchik riki mana yacharqanchikchu kamaslla porque chay punchawlla fluido eléctrico kaptinqa riki willamuaswan karqa y chaynapi yachaswan karqa pero ña kay willay chayramun ña riki wawqillaykuna panchallaykuna entonces may llaqtakunataqsi afectasqa karon según INDECI afectasqa karon riki kay distritos de Puquio, Llauta, Santa Lucía, Otaca, Chaviña y Sancos wawqillaykuna pallaykuna chaynata distrito Bella Unión de región Arequipa mama kay zona Ayacuchumanta riki ñawinchasqanchikuna riki hayka distritokunata achkata huk iskay kimsata pichqa suqta distritokunata mamallay suqta distritukuna wawqillaykuna pallaykuna afectasqa kachkan y chaynata riki kay Bella Unión de región Arequipa porque chay regiónico Arequipa tupachkan Arequipa chay Alto Orjuan riki entonces chay Bella Unión pipas kachkan afectasqa riki wawqillaykuna panichallaykuna seguramente manachi huk llaqtallapichu llapachan wasi wichikuykun sino sapa llaqtapichiki huk iskay chayna wasikuna riki wichikuykun y chaynapi chay pusaq chunka damnificado riki wawqillaykuna panchallaykuna wakikunapaq posiblemente raqsasqa kaypi qhawachkanchik kay fotota mandaykamunku kay foto hina wakpi kaqchu pasado fotochachu imaynaya pero kaypi qhawachkanchik riki perjanpaq way wichisqata kay huk niñataq riki alton perjan wichiykuptin hatanpas undikuykusqa riki kay hina kay huk fotollapi qhawachkanchik chaynata riki tukuy pampapi kachkan uklanin waqtan perjan uklani waqtañataq riki hatanlaw wichikuykusqa undikuykusqa hinatin hatanpas undikuykusqa chay wakiq pañataq perjan undikuykuptillan hatanqa normal kachkan riki pero más fotukuna seguramente chaymuchkanqa riki pajarinkunapaq más willakuy quizás más taps yuparonqaku menos taps yuparonqaku wañuypis karunchu imaynaya seguramente chaykuna riki masta chiqapchakuchkanqa pajarinkunapaq riki aunque ña riki kay informekunata ruwarurqaku ña riki kunan punchaw chaynapi ña ñuqanchikpas yachachkanchik ña wawqillaykuna pallaykuna ancha llakiypaq seguramente kay Huamangapi campañakunata ruraykunqaku akshulapi wawqinchikuna panchikuna yanapananchikpaq bueno allinmi chayna kaptinqa yanapaykuna kanqa riki wakiqninku wasichankuta perderullanku yachasqanchikna riki wasi rurakuypas sasata riki punchawkunapiqa ancha sasa riki wawqichalay panchalay imaynanpi porque ancha qullqikuna mana kasqanrayku riki marrimari kay programa llanchikpi bien wawqillaykuna pañaykuna hayninpakuna rimach karqani riki kay aceitemanta kay principalmente kay aceites vegetales tukuy rikchaq marca kakuchkan riki mercadopi aceite vegetalkunaqa riki pero sutilla qhawachanta qhawajarachanta qhawanki hinaptin riki aceite vegetal nispa riki entonces chay aceite vegetalkuna riki punchikpaq dañino cancerígeno total wawqillaykuna unquchin hinaptinsi ña kay Ayacuchupiqa chayta qhawaspanku ña wawqiparinchikuna preparakuchkanku ña allimi zona kay Quchapampa Putaqa hamkunapas kayman riki chaqrukamaqchik imaynanpi porque ña nichkankuña como chay aceitekuna chay aceite vegetal dañino pero kay aceite animal mayjin uywacha animalpas aunque wallpapaña kaspapas ovejapaña vacapaña toropaña kaspapas
allin rikiao kay kuchi manta fácil tarik sin manteca rikao ancha que con una grasa que sasa chuluchera que man ancha manteca ta fabrican kuchu sino hina huera champer que anticon rikao y chay wan miskichin que mikuy chakunata pero wa que chay kuchu iba con aniskan con yari que emprendedores ayacuchanos año gancheja kay principalmente kay todos los santos para que manteca arantiña haya kay kam auxilio con pregona manteca kay kuchi manteca más anocharajme porque ña uywa chapaña y na uywa chapa una miku chay con que no tenga que chay cajla nispa nichkango auxilio con pregona incluso ña lluxi kamun ña al mercado manteca marca mancay male vamos upim chay nara cascao manteca marca mancay mancay sotengo manteca ña mercado picachcan ña entonces chaita mejor anchaigos chaita que hasta más misquera me cojo yoxing pues wa que con apaya con aricao entonces ya empresario con ya ves tu chala mi mataiga te chaigos pues abil kaila pe ma bibu kaila pe con wa que con apaya con y ma pe school que taricha con que bibu kaila valen aricao entonces ya wa que con cajaya fábrica de jaya moncoña manteca de chancho marca manca y seguramente 100 gramos 200 gramos 250 500 gramos chain chakona que jamón jarico auxilecona palegona incluso cae pinewachcan chericao taita Ricardo Carrasco representante de la marca Mancay paicona ñanichcan que ya se china manteca aceite con américa dañino salud para chay mire que como que manteca jamana daña concho aunque punta ta jalulia cuspa daña con me manteca kai na wakna nispame prohibichar canchi manteca ta con añata que kahla kach kan rika que parte natural niskan tanto imapipas chay man kuti ko irikao hasta tarpe con una pipa rikao y cae grasa chacuna pipa sao entonces chay nichkan ko nyari que alguien me cae manteca que ña mercado piña que marca manca en ispa que taita Ricardo Carrasco nichkan hangon aranti kuna chip chayna pero que mi conqui sigri que causa chicojo mantecata mana que wan chicotacho mana onco chicotacho nispara incluso incluso cae penichkan auxilia misticha penicamos amapas cae por un tema familiar donde los médicos le recomendaron cambiar la dieta y reemplazar los alimentos procesados por una opción saludable, ya ves, saludable, hay que cambiar los consumo de aceite nisparicao entonces aceite con tamana ñari que mi conanchiñacho o si no hasta banja y machataña mi conanchi manteca chataña ricao o cachcan tari que huira chacona paricao uywa huira chacona chay con tarico auxile con palegona mi conanchi que ama un coronanchipa ya ni kichik ñari que aceiteja un cochicón mana yo cachonina sino hay aquí estudios científicos paikona chaita janin yo acá peja de que paikona pataris jalan tamri que William mulia kichiko auxilia con paikona chay pam kai programan cheri que chay kuna manta William konanchik pa ya chay minichkanari que kai kuchi mantika chaga soqtaquilla mana químico yo mana aditamento yo solamente frisco chale ama rupai pejari que chulurerong mereka frisco chape kai chiri chapi churai con atja mantika picaraya con gastaña refricha menego de gacha peja picaraya con hasta más quillapas surtaquilla sin conservantes sin preservativos sin aditivos químicos mientras waker aceite con waker con añadarme que hasta y mapas chay preservantes nisranconata o aditivos químicos nisranconata que talinata necesitan manajar la tuchalla que puchorero la tuchalla que perder jaren que wow que con pan challa con chay niscango que manteca chata soma ta malla chaconawan soto chispa mejor como chcanico chayna pemana que chay a veces manteca chape jari que sikicham quedaron que chay ñutu changona que ay chapa y machapa chay ñutu changona chay chantingona a veces wiserón que wow que con palegón entonces ama chay changona tarina y pax que chay changona miski chingra miski ching me mana malura con hasta ahora me chay ay chantintar chura chay con manteca tagana tinchay ay chay jinta fácil tar jari que y machama sin chay con miski chichtar jari
pero kaypi nichkan paykunaqa sumaq taraqsi mallachakunawan riki chay ñutu imachankunatapas ajuchankuna kanman mana kay ajuchu sino que chay aychachakunaya ñutuchakuruspan ajuyacharon rika chaychankunapas kanman chaykunatapas sumaqta limpiachaykusparaqsi incluso kachkan vidriuchaperaqsi hawanmanta hawanaykipaq sumaq ruyaqta hawanki rika wawqillaykuna pallaykuna así que ya viene ya wawqillaykuna pallaykuna tiendas Montefino nisqanpis chayta tariwaq riki chay allin sum tulluykipaq diabetespaq vitamina D hasta alimentos para entonces ya tenemos alterna en el mercado hasta tarim kachkarqa kay kuchimantikakuna pero kunan garantipaq mercadoman lluqsiramusqaña mankay sutiyuq manteca kuchimanteca wawqillaykuna pani challaykuna chayñata rika wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchikhina rika wa norte lado wa patas ladopi wanchinakuyqa kachkan rika minerokunawan anki wakta estado de emergenciaman churaykunku chaypi riki tarironku kay nakunata chaypi chay mineros informales kunata menos artesanal mana informal nisonchik artesanales nisonchik kayta chay artesanal kunata tarironku rika wakiqkunata chay dirigentikunata parunasqakunata kay namari partido Podemosman perteneciqta chaynta partido Acuñapa partidoman perteneciqkunata chay iskay partidoman chay riki liw iskribikurumanku kasqa tenqa riki chaywan hasta pinqaymi churachkanku riki chay partidonkuta riki wawqillaykuna panchallaykuna a propósito pinqaytaña riki churamuchkanku wakiq partidokuna chaytaqa a propósito rika pero chaynakunata tarinku rika hinalla chay sachakuy kachkan wak norte lado wawqillaykuna pallaykuna incluso chay tayta cuchillos nisqanika 200 toneladas oro suwakunanpaqmi chay llapa runakunata wañuykachirqa rika pero mana minerokunatachu wañuchirqaqa ña ninchikña paykunaq kasqa chay wachimankuna rika contrataykurqaku wachimankunata rika y chay wachimankuna riki mana sumaqta cuidakusqankupi chay wichiykun riki kay mana allin runakunapa makinman chaypi wañukullanmanku kasqa rika pero chay sachakuyqa manam kay pataslapichu kachkan wawqillaykuna pallaykuna chay sachakuyqa kachkanta kay Las Bambas nisqanpipas na comunerokuna chay ukumanta organizakuykunku hinaspa siempre protesta porque chay ratullaqa chay qullqita achkanpi chaskikuykurqaku lotikunatapas chaskikuykurqaku hinaspamiki qullqisapa kakurqaku chay qullqita riki wakiq gastaronku allin vivunkunaqa chay qullqita invertiykunku hinaspaqa kunankamapas qullqisapa kachkanku riki invertieron con negociope principalmente allin kaqkunapi rika wakiqñataq seriki gastaypaq gastaron qullqinku pa kasqanmina fino celularkunata rantikuykunku chay precio chaninta pachakunatapas mikukusqaku puñukusqakupas allin hotellapi ratuchalla qullqi tokoron hinatiñataq qullqita yapawayku chayman chay protestakuna hinalla riki wak Bambas wawqillaykuna pallaykuna hasta kunankamapas chay kay punchawkunapi kachkarqa protestas kay Bambas ladopi wawqillaykuna pallaykuna y chayna protestasqankupi chaqaya huk empresa pata carrunta kañaykapusqaku wawqillaykuna pallaykuna empresa proveedor wakiaqa na hina kachkan wakpi wak cisterna chiki imatay wak apan rika chayta kañaykapusqaku wawqillaykuna pallaykuna de la empresa proveedora MMG Las Bambas entonces chay sachakuy kachkan hinalla kay Bambas wawqillaykuna pallaykuna protesta qullqita yapawayku mana chaq kutichipawayku nispa riki chay hikutakuchkanku imapaqmi liwrantikurqa comunidad nintin liwrantikurunku wawqillaykuna pallay llaqtantinta achka llaqtata mana huk llaqtachillatachu achka llaqta yachqanchiknari llaqtaqa vecinollamiga entonces mirapa riki nisqankama kayman munaniku rantikurqayku nispa rantikurqaku riki achka qullqipaq rika hinatiñataq kunanñataq qullqinku tukurun protestapiñataq kakuchkanku chayna munaysapaya rika pinsakuspami rantikunmanku karqa rika qullqita hawaykachiptinchik chaynasopaqa allin punim nispa riki munakuykusqa rantikuraqku qullqita tukuruspañataq kunan protesta watan rika wawqillaykuna pani challaykuna hasta kunanqa hinalla chay protestapi tarikullachkanku mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna ña rimanchikña hayninpi wawqillaykuna pallaykuna incluso mana kunankama pipas rimarichkanchu kay Silver Magma Corporation o Magma Silver Corporation nisqanpas kay Ñuñubambaman yaykuykamunqaña chay hatun empresa ari kachkanmi chay mineros artesanales wawqillaykuna Ñuñubamba Tunsulla hanankunapi kachkanmi desde Puntamanta incluso Arma Kasparaq riqkani
en as phawachiwa juak pikachkan uchkuch juakmanta jorjonku minata wak pimkachkan mineral nispa jawajkan erika jawachiwajku erika imatam jorchkan joritas jorjonku y hamkunapas jorjonkamajchik manami que pertenecen paykunam dueñomi kanku mana yaykuimankuchu nispa nejku erika wawqiykuna pallaykuna y kunanñataq kay Ñuñubamba periki ya atun empresa riki yaykuykullanqa hinaspa riki jorjuyta qallaykuranqa jorita joljita riki wawqillaykuna pallaykuna kay empresa canadiense riki wawqillaykuna pallaykuna chay ña autorizasqaña kachkan riki nichkan riki wawqillaykuna pallaykuna incluso valorizasqaña autorizasqaña riki kay Ñuñubambapi chay nichkani riki manachi kunanllachu manachi paqarillachu sino chay minera llamkayta qallaykunqa iskay kimsa tawa watamantaqa chay vinchos mayutam kay kachi mayutam hachacharamunqa hinaptinmi chayraq llaparuna hawakuykunqa chayraq protesta chaypiqa balinñachu wawqillaykuna pallaykuna chaypiqa manañam allinñachu akunan manara hallachkatinmi harkakuspaqa riki wawqillaykuna pallaykuna hallaykunqaña trabajachkanqaña protestanki toma localkunata ruranki eso es por gusto ya wawqillaykuna pallaykuna eso es por gusto ya manañam recuperayta atinkiñachu además ya contaminasqaña kanqa riki pero kaymanta mana pipas maypas rimarinchu a pesar que yachanku wawqillaykuna pallaykuna haynin justamente reunión de imaninkum paykuna activistas ninkuwan chaykunawan karqanchik y chaypi uyarirqani kay Ñuñubamba juri joljimanta pero mana chay huk iskay rimayllapi tukurun como un comentario simple chaynallapi y chaypi riki mana pipas grabim kachkan kay organizakusun ya kay minerata ama dejasunchu ni llapas pipas ninchu y kunankama ni vinchos llaqtanchikmantapas igual principalmente afectasqa kanqa a pesar de que parasman pertenecen pero kaylawmanmi hawamuchkan riki wawqillaykuna mana waklawmanchu hawan kaylawmanmi hawamuchkan mayuman riki kay vinchos mayuman kay kachi mayuman entonces chayta afectamunqa y nas papas posiblemente afectamunqa riki kay upiananchik yakutapas masta waklawkama avanzaronqaku tuquparonqaku hinaptinqa nispa nichkarqanchik riki wawqillaykuna pallaykuna pero manan chaymanta pipas rimarichkanchu kunankama ni Frente Defensa del Pueblo de Vinchos pues cancho wawqillaykuna pallaykuna sopa aparon chay organización pas toda la vida chayna wawqillaykuna ajarillañam hallaykun Frente Defensa chayta presidencia haperos paja enaspa alcaldewan toparonku alcalde Bacasayki chay alcalde ranteron chay tokoron Frente Defensa upallakoron kunam chayna pasakoron riki wawqillaykuna pallaykuna y puntatapas igual chay tayta Edwinpapas igual chaypipas organizakunku naspa Edwinta vacacionchik nispa chaypipas chaypipas igual upallaku chay igual chay wawqillaykuna pallaykuna pasakoron kunampas rikaw entonces yanqa chay vacancia rura riki mana Frente Defensa chayta ruranchu kay Huamankapim Frente Defensa riki chay vacanciata ruwarqin chayta qatipakuspa riki inter Frente Defensa chayta ruwasunchik nispanku riki kay Carmen Alto kay Huamanga Vinchos huklawkunapas organizayta qallaykurqaku ni mayqinpipas atinkuchu yanqapa wawqillaykuna pallaykuna penqay chay Frente Defensa kay Ayacuchupiqa imayna haykaynapas Frente Defensa ruwachallachkanqa purichallachkan pero ña hachachachkankuña presidententa riki hachachachkankuña chay presidententa tukuyta nispanku wawqillaykuna pallaykuna seguramente ukaqninta más gravichakamunqa hinaptinqa kaypi programa rimarina kachkanqa pero ña redes sociales kunapi uyarishkaniña incluso Radio Wari nisqa pericao chay denunciachkanku chay presidente Frente Defensa de Pueblo de Ayacucho paymi rikao ayllunkunata choraparon como dirigente kaspan ayllullantaña permitikun maypi chay constea nisqanpi nisqanku wawqillaykuna pallaykuna entonces chay denunciakuna maykamaya rinqa chay atipanakuy maykamaya rinqa ña hachachachkankuña riki a propósito chayta hachachachkanku ina chaynama atipanakuy rikaw kay dirigenciaman yaykuyqa mana ima huchayuq kanayki wawqillaykuna ima huchaykitapas tarirachikun utaq chayman yaykuspayki aprovechamiento politicota ruwaykunki trabajopipas imapipas ya chayllapaq wawqillaykuna pallaykuna así que hay que tener cuidado de asumir las frentes de defensa wawqillaykuna pani challaykuna rikaw entonces chayna pasakuchkan pero mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna imaynanpi kayman kutiremuni mana kayllachu chay jorjuyqa kay Ayacuchupiqa kachkan huk proyecto mineropis wawqillaykuna pallaykuna hatun proyecto minero está otro proyecto minero
imam sutin kasqa alta Copernic Metal nisqan otra minera canadiense paykuna wawqillaykuna paykuna jorjoyta munachkanku cobreta y claro cobrewan kuskata hasta rik jorjoykita pues pakan pero principalmente cobre wawqillaykuna paykuna incluso nichkanku más grande que Bambas, más grande que Tía María nichkanku kay Ayacuchupi wawqillaykuna paykuna. Hay otro yacimiento de cobre, yacimiento cobre ñakay wawqillaykuna paykuna. Chay nichkanku 8200 metros. Chay siña iskay chunka pusutaña ruaronku, o sea tujuparonku chaypi wakpi y chaypi tarinko kachkan cobre caro uku kama wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaymi nichkanku ima si kay Bambas pues estamos al doble, eman si kay Tía María pues estamos al doble, kay Ayacucho chay proyecto minero lluqsikuykun entonces va a ser más grande del Perú nichkanku wawqillaykuna pallaykuna. Chayna tanin kay empresa minera canadiense, entonces hamukuchkan iskay proyecto minero wawqillaykuna pallaykuna unes Niñobamba que avanzasqaña kachkan y ukñata riki ña hallakaykamunña paykunapas chay excavación nisqanta ruachkanku, o sea alpa ukutay tujuspanku riki tajwichakuchkanku maykunapis ima okupis karupichu awachallapichu maypitaq chay cobre tarikuchkan nispa chay tariki ña maskakachachkanku ñaqa nichkaña iskay chunka pusuta ña ruaronkuña chaypis tarinku riki wawqillaykuna panillaykuna cobreta tanto tan nispa nichkanku. Entonces ya se viene ya otro proyecto minero waka Casabamba ninkuchu chay Casabamba chaypi wawqillaykuna pallaykuna incluso nichkanku riki ya paykuna nichkankuñam hallaykuyninpi nichkanku 300 metros chaynataña tujuparonku chay rumikunata chay ignea nin riki chay napa volcánpa chay atipamusqanta chayñata riki chay caliza nisqanta chayta chay verticalmente pues tujuparonkuña, o sea tujukunata ruaparusqakuña riki chaypi ñata erunkuña más grandes que Antamina y las Bambas y Tía María incluso, porque Tía María parece que cobre mi pallaykuna pero chay cobre jamana zapallancho cobre tamjorquni con ispalla o jorita pues tareros blancos apaconco pero de contrabando. Ukun manchuraronco chay jorita joljeta y nas pajawan cobre tenaygon ahí estamos llevando cobre todo cobre ya nispango wawqillaykuna pallaykuna apaconco llullata y chaykunata manam ñuqachu nini según investigación kunata tarinko kay punta empresa minera kakuchkan cantidad de empresas mineras paykunata qhatipanku chaykunata tarinko pero mana chayqa imapipas tukunchu upallasqa publicaykaramunku denunciaykaramunku chayllapi tukuron porque manaña qhatipanñachu ni gobierno pues qhatipanchu investigan ninkunatapas upallakuychik nispachik sinsiuta qoykuna chaypi upallakuykun wawqillaykuna pallaykuna incluso nichkanku kay musuq proyecto minero kay Ayacucho zonapi chayqa afectan achka llaqtakunata igual que las Bambas achka llaqtakunata afectan incluso sutinkunatapas kay periki churaykamuchkankuña riki aquí dice Casabamba Antapampa chaynallataq riki Nioco ima llaqtakunaña chaykakun Tipicancha Casabamba chaykunapi kachkan kay central minera wawqillaykuna pallaykuna chaypi nichkan riki hidrotermal mineralizado de cobre chayna nisqansi kakuchkan tanto incluso nichkanku riki otra zona también Machay y Gello nisqan chaypipas kachkan sulfuros de cobre nisqan wawqillaykuna pallaykuna. Entonces ya Ayacuchupi hamukuchkan otro gran proyecto minero más grande que las Bambas wawqillaykuna más grande más hatun sonichkan wawqillaykuna panichallaykuna incluso kaypi sonan qawarispaqa achka sunakunata riki kaypi sutinchamuchkanku rikaw exactamente chay mapachata manaraq tarikuchkanchikraqchu pero cualquier momento vamos a revisar maylawpia chay kachkan hayka kakuchkan porque kaypi ña kay empresa
minera que incluso chakaya chay excavación hallakoykunña chay paso técnica chay masca erika masca ña tajuchakorunkuña masca chakorunkuña kay empresa minera canadiense Copérnico Metals o entonces kaya kuchopips hamukuchkan achka proyecto minero ña huk niño bamba ña kay Copérnico seguramente kay punchakuna watakunaman hukupas hayakaykamungapas porque yachasqanchina kay urqunchikuna liwmi que jorellaña kakuchkan wawqillaykuna pallaykuna Jorge, ima mineral con ima metal con aña de con sabillo suave que con palegona único mana caño ganchilaban a cancho chay litio ni schayame pero arquipa Cusco Puno chay manga kakuchkan litio pues suave que con vale cachi con kakuchkan litio kakuchkan tanto le tanto incluso más grande que Bolivia ni chanco pero chay ta kunan kamak pakan lar apachkanko chay con ata haikapi chay industrializanga koriko aujile con palegona chay pues hamukuchkan rika pero alimenta chay con rico aujilego entonces ñari que jawaris haña kachkan 8200 metros aujilego na palegona al parika superficial 8000 ja na llamado cuadra en la jos mao metrom paja bueno chay puso ruas hayango takaita cancha entre 8200 metros chay natas puso con una torba paronco y iskachunga puso te chay pereki chay cobre tariki achkata tari paronco aujilla con palegona y kay empresa minera canadiense Copérnico Metals chay jamana kikincho rorango aujilla con mana kikincho hasta banja paikunapa kachkan riki chay sucursal ning niskan rika chay sucursal ning pa imatak shooting sombrero mineral sac anchay empresas llamkanga wawqillaykuna pallaykuna mana kikin empresa minera canadiense Copérnico Metals sino paykunapas chayna testaferroyuqkunayari kaw chayna perike ima sachakuy kaptin pues mana kikinkuta afectananpaq rikaw brazonko o nanko filial ninko chay sombrero mineral sac nisqan que hallaykun huko hatun proyecto minero chaypi llamkayta nisqan wawqillaykuna pallaykuna chaymi kaypi justamente uk resumen chatarik tarichaykuranchik chay tarike rimarisunchik por ejemplo achkancha nisunchik kay watamanta mana kunan watachu sino kay año 2000 en año 1995 watapi chay 1995 watapis kay Fujimori kachkaptin wawqillaykuna pallaykuna kay empresanchikunata chayñata riki kay minanchikunata regala kururqa y chaypis cuestasqa tawapachak dólar huk onza chaya tawapachak dólar wawqillaykuna pallaykuna kunanñataqsi kachkan hayka $3100 wawqillaykuna pallaykuna tawapachak dólar manta 3100 soles nim hayka wawqillaykuna pallaykuna 3 por 3 3 por 3 9 casi más de 10.000 soles huk unsachaya wawqillaykuna pallaykuna huk unsachaya más de 10.000 soles imagina wawqillaykuna pallaykuna huk unsachaya nada chayam nada chay onzaja ni kilo paso kilo 10.000 neptenchi kilo suñame que un cita nomás una onza de 400 ahora está más de $3,000 wawqillaykuna pallaykuna y chay julqinchikta llapa chay empresa minera apacunco gratis pagan kuchiki chay impuesto ta chayllata miki pipas maypas impuesto ta pagachkanchik miki pero chay juritaja apacunco gratis miki $0, ni un sol, ni un centavo, ni miseria, wawqillaykuna pallaykuna chaymi ñuqanini kaynataña qhipikuchkan chaymanta pagachanman huk centavo chayllatañapas hinatinqa qullqi kakunmanmi tanto kay Perupi nispa incluso centavo challawan ñuqa hurquchkani mana ni hurquchkani ni precio real wanpas wawqillaykuna pallaykuna a ver son $400 un centavo es una bicoca pues wawqillaykuna pallaykuna chay impuesto llanta chay canon llanta o chay regalías nincho chay regalías chay con allata pagachanco bueno chay taps quita chacoron que chay taita o llanta disimulado ya y minero con upallaya jonco porque más pay con ata conviene que chay hoy en vez de que joko impuesto con paganan con wawqillaykuna pallaykuna
chaymi paykuna apoyakuchkanku kay corruptokuna apoyakuchkanku wawqillaykuna pallaykuna chaymi que kay llapa imanchikunapas rantikuypi chay empresaman rantikurunku empresakuna pagaykun hinaspa accionchata huchaykuy par de accioncitos y chaywan riki acosisqaña ahora soy millonario en España riki chay rantikuypaq rantikuchkanku mana kay atipi kaqkuna kay gobiernopi kaqkuna mayqinpis wawqillaykuna paykuna kanchu umanpi kay nivel empresarial Chilepa kan empresas estatales Perupaq mana kanchu amaña Boliviaman trimasoñach porque Bolivia tupachay huku asuntoñataqmika entonces Bolivia mantrimatenchik Bolivia kay nasachakuypi ni España riki tikraykamaqchi pero Chile qawasunchik Chilepa mana kanchu ni chullapas petróleo allpa ukupi ñuqanchipaq kapuanchik Talarapi kapuanchik kay Amazonaspi kapuanchik Loretopi petróleo ñuqanchik empresarios claro kachkaña Petroperú pero Petroperutapas rantikuypi kachkanku Chilepaq kanchu ni chulla pozo petroleropas pero paykuna fabricanku gasolinata dieselta aceitekunata kay Perumanta apaspan huklawkunamanta rantimuspanku wawqillaykuna pallaykuna paykunapa kan refinería incluso kay ñuqanchik peruanukunamanpas rantikamuanchikraq wawqillaykuna pallaykuna y ñuqanchikpa kachkaptinñata chay llapa petrolonchikun chawa petrolonchikta apakuchkanku apakuspaña chayllata kutikachimurkanku refinaruspanku presioaña wawqillaykuna pallaykuna kay un ejemplito con petróleo nomás todavía y chaynallan wakiqkunamas pasakuchkanku wawqillaykuna pallaykuna chaypaqmi kay megapuertos nisqankunatapas riki hikutakurunku chaynintaqama riki chay llapa jorinchikta qullqinchikta tanto achkam qhipikunankupak rikaw kay Callawllamantaqa riki nadallata qhipikunku pero chay nadallapas tanto ñuqanchikpa tupunchikpiqa wawqillaykuna pani chayaykuna chaykunan pasakuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay Perú suyunchikpi Mari kay programa nanchik mas rimari ari con kachakin nishori mas wawqillaykuna pallacha siempre rikaw kay sachakuypis kachkanta kay qurikunamanta dejaykusunchik kay empresarios de diferentes rutas de transporte kay Ayacuchupi kaqkunam rabiachikuchkanku wawqillaykuna pani chayaykuna rikaw kay periki kay ruta 3 riki wawqillaykuna pallaykuna chay periki wawa riki dejakurusqa celular chanta o suwarurakuch imaynaya chayta riki kay empresario de la ruta 3 tarikusqa rikaw chay celular chanta hinatin kunan chay carruyuq nichqa riki 200 solista pagaway kay celular niki kutikachipунaypaq seguramente kay gama media o gama alta riki chay celular wawqillaykuna pallaykuna incluso chaqaya ña identificasqaña kay ruta rikaw ruta 3 de placa D4F968 wawqillaykuna pallaykuna chay carro ukupi wichaykurqa chay celular chay mana cuenta tukuspachu chay imaynay chay warma riki dejakurullarqa chay carropi y mana ñariki kutikachipay ni tenqa kutichipuyta munanchu pagay qullqita nispaña wawqillaykuna pallaykuna ninku riki y qué tal malas personas wawqillaykuna mientras de la ruta 6 wawqillaykuna pallaykuna huku pani challanchi riki huku mama riki chay kanguru chanta riki kanguru yachasqanchina wiksachallapi apakachanki chay kanguru wiksachanmanta wichirusqa wawqillaykuna dejakurusqa chay carrupi chay ruta 6pi y chay chofer wawqillaykuna pallaykuna chay mamaman kutikachipun mana huk sulta cobras palla mientras estas ratas del volante churaykamunku de la ruta 3 200 solista pagaway nisparaq wawqillaykuna pani challaykuna chaynay runakuna rika wakiq allin runa llakipayakuq wakiq manaya kay kutichiqkunamantaqa achkataña ñawinchanchik wawqillaykuna pallaykuna kaykunamanta rimaspaqa siempre kachkan riki chofer kutikachipun tarikusqanta qullqita tanto qullqita nisparaq wawqillaykuna pallaykuna pero como los malos choferes de ruta 3 paykuna rika tarikuspapas apakunku reclamayta munaptinpas ya paga pues kutichipunayta munaspaqa nisparaq wawqi challaykuna pani challaykuna kachkanku rika mari rika wawqillaykuna pallaykuna mari yachasqanchina manachu kay yunkapi wañurachirqaku kay ingenieruta chayllataqa amautata profesorata
chaypis wawqillaykuna paykuna huk ayllukunaman tumpaykunku paykunam chay ruraq kasqa nispa wawqillaykuna tumpaykunku hinaptinsi chay tariki chay ayllukunata hapirullanku kay rondas urbanas pues chinkarachinku wawqillaykuna paykuna posiblemente kachkanku detenisqa ari paiserique kay tayta Juan Matías Chilingano Quispe 65 años ya allin pujusqa runaña macho runaña chayantaq churinkunataqsi Edwin Chilingano Pérez 27 años y Alex Chilingano Pérez 19 años paykunaman tumpaykunku paykunan chay ingeniero Quintanilla chaynataq mama profesora Aide wañuchiq nispa wawqillaykuna pallaykuna chay meriki kay tayta Matías Chilingano pa huknin churinkuna reclamakuchkanku mana taytaykuchu chaytaq rurarqa paykuna tumpaykunku nispa rikaw kanman merikaw tumpaykuypas o posiblemente paykunachu karqapas kikinku yachanku riku wawqillaykuna pallaykuna quizás rikaw nichkankus manam ñuqaykuchu kaniku ruwaruchkaspapas podría ser wawqillaykuna pallaykuna pero kay aclaranaya kanmantaqma tumpayku riki chaynapi chay chiqap wañuchiqninkuna libre kananpaq rikaw chaypas kanmantaqmi riku wawqillaykuna pallaykuna pero ña pasakurun ña riki chay paykuna chay incluso sutincharqakumi que kay iskay warmakunas kay tayta Edwin Chilingano y Alex Chilingano chaykunas chay ruraruq kanman kasqa enatin ya churikikuna nispa ya taytan tintaña riki chay chinkarachinku wawqillaykuna pallaykuna kay centro poblado San Jerónimo Baja del distrito de Tambo del Río N provincia convención de Cusco nisqanpi wawqillaykuna pani chayaykuna chaymi ninku riki kay aylluykunaqa ñan chunka wataña yachanku mana piwanpas maywanpas ima haykamanpas chayaspa nispa uknin churinkuna riki mañakuchkanku reclamakuchkanku enaspa riki nichkanku yanapaykullawaykuya kay investigacionpi chay chiqap chay ingeniero y amauta wañuchiqninkuna maskaykuypi chaynapi taytaykuta chaynataq wawqiykuna kachaykachinaykupaq nispa wawqillaykuna pallaykuna auxiliota chay huknin churin riki mañakullachkan chaykunan pasakuchka wawqillaykuna pikunas chay kachkan kay nas riki kay tayta ingeniero Quintanillapa churinkunaman seriki nikunku paykunachus ruwaruq kachkan paykunan nispa entregaykunmanku kasqanatin kay tayta ingeniero Quintanillapa churinkuna chay ruraruqa kachkan riki chay ronderukunaman chiqiqakurura o hina kikin kay ingeniero churinkunachu porque chinkasqa kachkan kay kimsan runakuna nispa nichkanku wawqillaykuna paykuna kaymanta riki seguramente aclarisisqa kanqa riki haykapipas wawqichalay panchalay chay runakunalla rikuramunmanqa rika uycha paykunatapas kay ingeniero Quintanillapa chaynataq mama Aideypa churinkunachum wawankunachum wañu imarachimpas imapaqmi taytayta mamayta wañurachinkichik chaynapaq supapaychik nispapas wañurachinmankupaschik que podría pasar cualquier cosa wawqillaykuna pallaykuna pero nichkanku San Jerónimo pichusmi tarikuchkan torturasqa carcelasqa kalapusupi chaymi riki maskana kachkan nispa auxiliota mañakuchkanku riki chay huknin churin riki wawqillaykuna pani chayaykuna mari kay programa llanchikpi chayanta haynimpa nichkarqanchik rika alcaldekunam Limata illan marcha sacrificion pero en realidad wawqillaykuna pallaykuna alcaldekuna chayarotensik kay mama Boluarte chaskikuy ayinmi señor alcalde hamurankichik y justamente kay mama Boluartepa actividad encarga riki inatin chayman hayaron pusaron mikuykachi coaccionaron wawqillaykuna pallaykuna reclamaqkunataqa chay nichkanku rika 144 alcaldes rurales denuncian riki wawqillaykuna pallaykuna obligakurunku riki paykunata porque chay presupuestokunata cortaramutin paykuna reclamakuspanku Limata illarqaku riki mama Boluarte reclamaku mama Boluarte ñataq artewan chaskiron allí mamukuychik kay mamuychik tiasunchik parlasunchik nispa llapanta chaskikuy naspa ñataq kaypi actividad rurachkanchik kaypi firmaykusunchik naspan kay mama Boluarte huñunakurun alcaldekunawan firmayku acuerdokuna nispa tikran paramusqakuña wawqillaykuna panillaykuna alcaldekunataq kunan piñasqa kachkan wawqillaykuna pallaykuna utilizachikusqanku rayku rikaw mama Boluarte rikaw
kay impopularidad nisqanta yachasqanchina kay man boluartita mana pipas rika kay encuestakuna hina mana aceptanñachu entonces payriki kay alcaldekunawanpas allintaña parlachkan nispa chaykuna chay impopular nisqankuna tikranankupak kay artikunawanña rika wawqillaykuna pallaykuna chay tariki maypitaq chay publicaykaramunqa el programa Punto Final de Canal 2 pichumi chay Punto Final wawqillaykuna pallaykuna imatataq chay mama boluarte ruraron chay alcaldekunawan firmaron chay convenio de programa llamkasun chayta o más rexisqa como trabaja Perú puntata rikarqa rikao entonces chay llamkasun tan qusaykichik llapallaykichikman firmachaykuchik kaypi nispa chaywan tikraykun reclamaqkunataqa paykunaqa mana rirqaku chay llamkasun reclamaqchu chay llamkasuntaqman chayqa hamukun siempre wawqillaykuna pallaykuna pero paykuna rirqaku chay presupuestonku reclamaq porque aslliyasqanrayku gobierno cortamuchkan chayrayku tikraykuspan ñataq riki kay mambolate firmaychik kaypi convenionchita kaypi aprovechaykusunchikña ya llaqtaykichipim kay llamkasun apakunqa nispa rika chay 144 municipios kunapichiki apakunqa riki chay programa llamkasun rika ima llaqtakunapi chay llamkasun yanapaytaq yanapachakunman nadallapipas pero chayqa riki huk ratu chaylla wawqilla killa iskay killa chayllamiki chayqa hasta 15 killa máximo chay llamkasunqa una hecho chaypi claro vecinokunaman riki chay huk sueldo chata pagaykachinku imam chaninta pero huk yanapachakuy nada yanapachakuyllami chayqa wawqillaykuna pallaykuna acaso chayqa municipiopa presupuestunta yapanchuma chayqa manami kay llamkasun hina kikinku manejanku claro a través del municipio chaytaqa ruraytaqa ruranku chay según riki chay imayna haykan obra kasqanmi hina sea a través del desarrollo económico a través del desarrollo de obras chaynintaqama riki ruranku wawqillaykuna pallaykuna municipio ruraytaqa rurachin chayman qullqita huchaykamun rika entonces ahí están alcaldes engañados wawqillaykuna prácticamente engañados y kunañataq piñasqa kakullachkanku chay alcalde chaymañataq risqanchik nispanku chayra qhawanakuchkanku wawqillaykuna pallaykuna bien kay kamalla karqa programa llanchik ña pasachaykullanchikña riki horanchikta ya prácticamente 9:07 de la noche más raqkachkan rimananchipaq pero ya pajarinkunaña riki chay willakuykunata chiqapchaykuchkasunchik riki chaynaqa tukupaykunanchikpaq riki kay willakuy wawqillaykuna pallaykuna Wawqi chayay, pani chayay, haku illasunchik kuluchakaman. Ari kay sábado iskay chunka tawayuq hinaspa domingo iskay chunka pichqayuq mayo killapi. Hakuchi iskay chunka kimsa watan kasqanraykuraymi Centro Poblado Agroecológico Kuluchakaman. Hamuy hinaspa chaqrusun tukuy ruwayninchikta kay sumaq hunchawpi kanja achkaruna kasaraku punta kaq taytanchikpa wasin ñawpa llaqtapi tukuy rikchaq mikuykunata tiyantiyasun kuluchakapi sumaq warmikunata rurasqanta watanta illachispa ruyru hatikachaypas kanjata huk turupa hinaspa chaynallata yumpay suyasqanchik chaqmay minka atipanakuy yachaq kallpasapakuna atipanakunqa allin mikusqa hina hinaspa yanantin allin llaqta runa hina yachankim wawqipani mususipas yapaykichik hamukuychik kuluchakapi raymiman hatun takiqkunapas kanja tukuy rikchaq takiwa ama qunqaychu kay sábado iskay chunka tawayuq hinaspa domingo iskay chunka pichqayuq mayo killapi llapanchik illasun Centro Poblado Kuluchaka llaqtaman wanta suyupi hayachisunki tayta alcalde barayuqkuna kamachikuqkuna aprove institución yanapakuyninwan Bailas que bailar Unos conquistadores de la jarana Hermanos y hermanas, suban el volumen de la radio porque empieza su programa favorito, Hapak Ruru,
la voz y el latido de los Andes. Les habla un día más su gran amigo y compañero, el pequeño gran Quilinchu de los Andes.